Action presenting Roman Father. Gila yome bonameto adoma chadi bi ulazim obiani rido. Roman Father Mo Mary adoma shauma Roman Father KWAKU Father the woman say a man in YAW nwanwa e wa asema mebekan na ayem se baby a mpanyimfo kan o se baby a otonfo ne bo pampampan na bibi hye ho bibi hia no ni tietie mu nyina nse o yire e dia baba tumanim o mamanim kura baba be premiensa e wo woni ni na wadi sim obono o se debi unya kohoma o se enye salete me bono nko bi na no anase mo beka ne se bi o do brada untimi ni nhia na ahomate no miensa ekobo no nan a be ma bia be soli agina na wakire ne bobre ewo eyire so no oso mu ana adane nuabo oso mu ana adane kasantwie minim se ba ne se ya enya onfum so ne se sa na nka pe no nenso aba ne sa na wodie mekase eye yade fi se trosem se eyi totofuo bi onyame na ye onsa eyi totofuo bi onipa na ye onsa na eyi totofuo bi so omo ne pe omo ho sa eti ebeya enye nyame na ye osa de a na nipa bi na ye anase wona pe ho sa de a na jese wudi ho abro se nipa bi so de a ese se wohwe adura kira kwan enu Mary ye bobo mpaye amana kaza ade atu ne doba Jesus Christ nanim Yesu Kristo anim ne wadi ama ode nenso ese se ye pe duro bi de ma ho se okura na ntimi nkope a sebe me ye nyame nipa minim anafo ni matifi nim apoye eduro bebre wo ye me eduro ye de mahogany na hye ye bompai na no mahogany ye bompai na no mahogany e nyame pa enu Mary di mu ebe soli agina pintin na sebe oba se koba ni se ya nyame amfa fia na chese osi wachi obesi wachi mo wachi atutu obesi wachi mo wachi awote sana mani bebere suman etie enti tie na sopam amane nya abufuo me hu se ohwe na ni kranche enya abufuo nemum oton yade ya na anya no aduro wankoton so ama obia e ka me Father Paul so abeka kire me Father Paul me nkoton wasem me nkobo wasem dunkumi enchire obia nemum me de mpai bobeta ekire na me so mehwehwe mahogany aduro ni bia ma why me de me minum bi minum kura me mfa nya hwe na wo de be hwe nti meboa mpai bo why oba me ne na kasa nti so boa no nemum emfa da paatwa emfa kokosem entiatia ne badwom na sebe obi fum kumu a obi mfum nwa wo ton saade ya ene na chese ase wani tete ho ase sina apeso sineti Father Mati Father se chire de mempe okay yo that's Father sheni why Mati let's be and she bebo me posters if you me nam baby odi me dru e Father ho odi me dru Father ho enti ye ko Father fie na no a wo busa me se de na ekoso yentem woti me simi machi eti me akoka kire Father se me do bonada se wa anye si anko wo mu se bi de ne be mampa twampo e woni da so se da ko be sole e be sole
Kako me say me sori ahomachi bi na sole ne gina so. Sewa. Sewa. E bi so a ke hye wo ma. Me tena ho adi sei. Edi sei. A wo ya mama ye nipa boni ni. Adai. Anu bosi ye choboi. So lo kuro mu twi o mu ye choboi mitimi nyisu ye because untimi. Ai, untimi. Ai. Unya bema. Uye bema ka beji su ye. Untimi. Ahimachi kuwai. Adaka eto ni sei kuna maya ye sei. Foko wiem de metia be wo ko me wo. Maye kuna ye sei. Maye kuna ye sei kura do matesu. Busu mi nsia. Wana teso. Na ya fe ko busu mi nsia. Wana teso. Ya sesa ne me. Wodi ka che fada waka che ona fofo no no. Na me kan che waka che fada no waka che fada no. Ah, kan che obia so na wonnam na wo bupo amane de a na ye wa wasem. Erade ade. From fada ne me maami obi anim. Erade hu mmabo atene sia me be ma bo no. Be ma ne timi kan no ho. Aye dwon so de. Erade. Ahimachi a wafom esole ahimachi akodun so yesei no. Wo de de bia na yesei. Na yesei. Adai metia so me fa nkruma kwa na ma no aka se udi nkruma aduane enti na ayesa no. Adai. Abroso. Se wa ameme. Se wa me faminte no. Me di otene akwa. Faminte ne. Na bia obi be ma kura wusi me be ma. Na so kura no se bi. Okura de se utri anye bia kura mpo ye mfa bibia nto me be ma. Ko hospitals. Ye wo meme bi wo ma pipe no de dem. Me de ndie sori na nsori na mum bibia ndem. AGYAKOO. Eti sa o ka se o di mi tene. O ka che father say mimi twoi. Say ya be mo ye dede wo dem. Eso ntwataw. Say ya. Say ya. Enkofo do kosia da ne ya wada wo krom ana wo de odo brada. Na wo sesa nkunya. Adwuma ni kwasa wo ye ofia. Na se wasesa aba obo. Na de ne be ma da sai nai. Bio na de be ma ye adwuma won fa akonya. Me say de ne be ma ye adwuma. Oba no wo pra kro bo ni din na de pra. Oma be ma mfa akunya. Ti sa wo sesa ne ma de da se ne si wo sesa ka wo be se me enko. I've not seen you. In the marriage, soon, and free them from him, da, over a free assassin. Go me, say, it would be a cheat. Union father, dear, or your brother. It would be a cheat near Tretro. In the marriage, she said, it to Yanamo Effa. Show me in Cassantia, Krumha, Ubi, Biala, that's why Yakwadas were your penny. The Anamoeti near Tretro, na Dachino. You know, Mary, I'm here through the uncommon. What did you make a tune? What did your father pork? Ah, what it? Fanny, dear, Emobia. My young says, and then in cannibal. I said, would you need your Bemobia? Obia Cassa, want the respect, and Lydia. Why are body of floor? What day? Ah, my Bibiana, come on. Why? I am a Viennese, what? Mincasa, men fat. Why? Everybody may call me. Aha. And be a sick at the hole, and be the home fat. AKOSUA to no obebutu so no. Yes no akofa akọ no adi no wanye de no. AKOSUA de father to me ho. Ise ni na atwam. Why abode foforo what? Obi ba be she awadi mu a. Why abode? Atamfo no on be so na he. E ma obi. Mo bi anyame. E ma obi anyame what? Ento nsa na wadi di aka bra what? Yo. Ene father yima. Father. Ja mo kwan ma me wa. Father. Ena mo me ankoi. Bravo V. Sawa. What be sisi aí? Ushi. Ana. Medisi baby. Pacho na nisi wo yin baby.
Can you mean pesa we be mine? Me no aduane no. Ka wo fufu bi mami. Fufu. Acho na wo bibia wo de. Nza hada mba me no fu. Tinka mama ma pe. Le foto banchi no body. Edosu. Sa. Banchi no body de we be so 40 be so. Ujidi. Mpacha. Na nyado ani mukwe. Ebeso. Se wa. Because when you fell in tinka 20 be so. Dem 20 days sa. Timpacho sa o se bidie ne na ma wo. Bidie de wo. Tu beto nyado ani mukwe ni eyin. Banchi no body. Pacho mati me pasisi anu mu de ba bisi so. Mati. Hey. Se wa. No Mary, kwaso. Tada. Atambia atamatin. And now one for beyond my ya. Nka ka obetiri ebe de na mami o. Kan me forso. Atambia atamatin ta metiate. Etanya metamati. Ebo. O se dia. Atamatin matiate atatamitati won. Atami tuta tatami metatabe daminda mitimiti atuta ete na sisters ni bi o ba na bi ni ho ne bi ni mission ho tuita ate woni wo bo se asem bi ayele meta atamati metuta adele ata na die atami tatio o tan kire me na o de tan di agros father me tiwe tatami tatia wote atamutamadi sama hawa adwen eta anti wo ka kire me tatio ani ekose why ka kire me sister Augustina ka kire me why atami nyani te ete 2 months ago 2 months ago atami tiwa na tadadado Tatadado. Father Dabo. Father Dabo. Otami wote. Ni wati no. Etidemi woti tatado ya wo wa. Entami ni manidi. Beto wata. So Augustina. O se Father Dabo ba ho se ne ho a kire no. Ni wote ni obeteto a wondidi e wo ni wo. Tatado wati ya. Ni wati no. Ani obeye de wo ho. Ento ba mi wote. Tete woti tatatia men tani wo sika kakra o te be mam ana wo de ma Father Dabo metoto nata menta memo atande mitita atami de betiti tatatia e wa ate mito a metotad meto a metotad o betotad tai metu minta metotad o betotad metu minta metotad eta no mutande mitita tatatia tameti media atami hunte titani metu minta mana wuti ya mite hunte tata mite titani mana tete butu mite mitunye 2 months ago ene to yi hwe wonsema wo kan nyina chese mesi afima kasa se Father Dabo timi ba momo mention ho e ba besere usika se bosia busumi mienu ni won fambre eta metu ame wuti me metu me mediti to me wo kura chire wo ye oba Argentina ese Father Dabo obaba okura ba bepesika bisa yempo ye me kura me Father pani aden wo ma me ho mebusa me o tuen Argentina o yesa Argentina o yesa tete metim na wabisa na tuna tetomba to di tani be mama atentia hwe sister Ernestina de metimi aka kire wa ne se kan wakuma to yem na Father Dabo baby okubia obeba obaso a menene be kasa na baby asese odiskan betu bi odi ababeto why me pawacho why mesre wa why ntata ani ntata netato be hu to bai tanya tadi netami obe hu ti etami mu ete obi a wa butu o woni mu sese sister we say
obohu abufu mu atade ne wo te ni die etimi te na won tamame a eta obohu me bu atu da bi enu mere na yenyina yesom no abufu die munyi mfiri mu sebe asem na aba maka cho se baby okubia obeba se oba na sika no kro wa mfa amawa yanka se yebetua se fathers e de yensika breye a metie ne die no e de etua baby a teboto mo ba bebe tometu minta etimitia mitita ai ne de minim se oyo ba why mesre wa why me pa ocho why na yentwe ma fada dabo ono anka samra why mesre wa yo etienye mate mitati yo enu mere mfa nko why tete tindi ntan mfa nko anka onsoso miti awa di mutu mama mi wate medi untuma na ye ne sister ana unya sa problem ya na se no wo tibia we mu na ye de sister iman ma na hwe na ya dinu ai transfer me by dem hu nsemo me ma fe de ma na ye bosia ye je en fanko fada mu a oba adwale awie na akotete ho akohwe ne ho muka se heaven e yemukrom ho muka se yemukrom fada double pa de jisa me pre transfer ne de hashe ne sa tibia wo mu de onye kristoni bako se atimi akọ sister ho akọ jisika na wo yo ba wonim se wo so me so Kofi Edu bema ni munyamfo tide wa wo ye ntiye Kofi tide wa ba krom ha pesa wo de misunderstand ba krom ha ntiye ntuko tina kro kese mo nya oba bia e de ben ti don say wa ye ntiye ne kunu aka cho se ompa agona ne yidi di mu twaso jai o si da bi adan wo ye sa odaka bebe ntan wo tubu ase adan say de ba ko na meka what is happening in Shishawa Matio you some ko na Matio kroma obi atio obi ebo odin obi ebo ni se wadi wo kroma se mi ni se wa Shishawa obua mimi ditro mnyonko na no na wo school time refi hwagro mi ni di teachers ni bebre kwa yom se na me ne Shishawa ana wo ya me na wo mi se di enti de na meji wo ho agona woni ni di ni jai woni di agofo mu kola abrim wanti mi anware na ese nyame adom wa ware mo me na ba me bobi o si di na ajo me ndi meji wo ho Kofi wo je de na meji wo ho mi hia hwe wo ho so wo mu me pese bi tufu se de be wada ka me won tem ko so bi jide di okaka ko ho a e be short in life wa ware yo be matisika akohu na busuafo aware nti twen ho wo hia me tine ye ka so ni agro wo hia na good morning good afternoon manu gusu me bua mu hu ate me sinya me hwe no me nyonko no ade na wo so yonko be na mu eden sa enti wa na so like kan sem cheni ku me na be Kofi oni ku no onto ho ni ku no so wato wo fie ho sa enti ohun de ekoso o se agona ni di twa so ma space mle waka bone te se wo ye jeja na yelo ya jeje me ka kire wo tu me fo me na tufu me ka kire waso ade na wo ya ana me so me ka kire wo se de wo ka chem na enti sa ye me nyonko pe ne no bibie ni mu biem enti just we very simple issue why you making it huge obi amene ni fi krom ya no me hu na me ntwam ye ka se uchi na good morning na call baby police nchew o tu me fo wi akoy jai na some bebe to yin na yeso obi ware be matiska won tu so be na ka do de free croquet se na ka oba na oso pa na wo ti krom ya wo wale bi e che me de menya bi o menya bi wunya bi nso menya bi ya me hye media mami wo hye media mami wo ya dweme ofiri nkola brem wunya bi da na me ka che on asa na e wa adwen wo ho na obinya bi kada da nwale me na no me hye me nyam o na no bia na obehye no nyam be ma metu no krom ha no obo bon se ma krom ya be ma papa be no krom ma na be MC wo be fro wasie wo nje na me sana be kan wo sa so a what be ifo aya wo ya me sora me mesta na ya wo ya wuni mu bi wo ko kunu so